at wayoon-wayoon pemimpin-pemimpin do pamagunan mila kinarahingan gunoon itong artis milay kinarahingan gunoon milo na pangay untuk kat monyokong nga pelayanan na kinarahingan nga haramanga ino pay nga dahilo nga pologoson na lagunaan na kinarahingan iati gunon ni kinarahingan dat isuang garalan di dati daralan. Jadi sekiran na pod ahli politik gunon na kinarahingan ginuna na kinarahingan ni siya di okon ko iyo gunoon na kinarahingan na hiriralan di isiyo. Sekiran na pamigal ko YB Domirin Simpuk gunon na kinarahingan. Nga ako mo'y olon di YB Domirin. Tu doho na paralan nga akon ko hiri. Suway na doho ralan dat ay gunon na kinarahingan. Iya di bodi itari bawid di bagi. Manto ko iya daay nangku ititahak dilo. Iya daan dati kamu. Anuan to kono po tu iri na hit ay aralan da kinarahingan na manguhup papalayanan da hiri. Tako ilalanam hingga tadun. Paingkuron nandod. Tampinay Melbourne taukih dot ladang wogok. Ingkurman. Tuk agat-agati di karangahan ki. Taukih si ladang wogok. Kawaya isya di gereja di Eldo Edson. Kita nga ngam gantian iti tap gereja da koti kasyo. Tuk panahak isya 50,000 may da ko gantian na tap gereja da kayo. Tulakon tarimuan no kamo ay lanon nun isyo. Taukid ko. Yadahan no kamo. Pengkur madiri agati tu hototia di hoy. Tarimuan kamo. Tu ay lanum pengkukuray business isiyo. Pengkani kadaw ti nyaga lupa paharoh tokod acara-acara mainan da pakidarama. Tokoy na ilanam nunuhot kinonuan di si di kausinan nga mamadarama isiyo. Tarimon ni dati. Nga pengkur madid itailan. Agati dito di mano pa pa usawa kagum taukin numbur isuy na balinsay. May nako sato iti gereja dako ilasirang tiles na 100,000 may da kayo. Mandati kamu. Tok agati mo tiri hoy ki. Ay. Umbala na dako papohot hari Sabat. Pengkuro. Bahagian dat kalimpupusan iti panambarasan dati kanu pa diti menerima titahak mantad saliwan. Kinarahingan na po mangusub baginawat tulun-tulun dahiti pamagunan. Bahkan tulun-tulun di penyembah berhala pia. Dot manahak mantadit kahaharan dialog do manguhup pepekerjaan da kinarahingan. Sekira na pod ihati na po kanu toko minsamok dialog miyang painunun na pay ralandit paintopot manahak kumadiolod isok kasiwatan dat popowonsoy. Nunu na pay mandilo patako nga iso o kasiwatan dati demonorimo. Nga pa yung kukuran na di iti aditinog. Tau kidi tampinay Melbourne dat ay ladang wogok. Kurmadir ti di.
Suina bolinsay tau kinumbur. Ay lanui. Nga kano po ditihom. Apa yang mereka mahu berikan adalah kesempatan kita untuk menerimanya. Tuh. Gati gi. Nga iya di mari. Iya ti nupom apa tu tokod mintutun miampai tulun-tulun di harokoing kokoton iswangget jabatan datang kawas. Pemen nepo nga iya ti sebagai pananu da kinarahingan bahkan tulun di Seventh Day Adventist nga apa tu tokoy det kain tutun kopi rantai toko kain tutunan dilet pemimpin-pemimpin nga dati tango YB. Kada dako turianay ti di dahay tu politik. Ujung-ujung gereja dati nga si peruntukan dat anu man tada kerajaan. Om harmah om di baino kon ko nga. Om miampai dat momogunoh tokod kopintaron da tulanut. Om nagi kobobyuhon ni di burung asang, burung merpati. Yati no po nga kanu tokod panguhupan mantadiolo, kakuan no po nga kinarahingan no po hom, momoguyo do pamusarahan diolo, do papawasad o gumo ikantakan montok do kapentingan do pananu daw. Kumon no po itong pinay nga, ay iyati no po tihom, naritan hilod, momogunoh tokod, kon nabon no kapiyo katirik kilo bo. O kon ni kay komon no mangudot tilo bo. Nga haro na pairalan dati dat paingkukuro ta mangin somok diolo. Mangimbulay dat pemimpin-pemimpin ngay gisamba ilo na po nga manahak dat sumbangan muntok pelayanan na kinarahingan. Nga inapay nga dahilo sorhon na dati kano po diti nga nung kagad di ayati di hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Kaki. Kailo mo malugut-lugut mo malugut-lugut nga akan ni mako paing tangki di pemalugut-lugut tulus dia paing tapo tiralan. Nah dia katilambus nu pakagu kasih kadhiti sekiranya pod ino pa itulun-tulun di nga ipaintopot dat nakatantu dati insama kay yolo na po nga kiharo hara harta dilo hara kuasa hara pangaruh dat papatumbo yo nunuh nangkuit keperluan da isuangget pekerjaan da kinarahingan miampai ralan di paintopot ino pa itulun-tulun ni di nga kanu da mamuasad gumu montokot ay papaindalan iti pekerjaan da kinarahingan da iti pamagunan. Inagi tulun-tulun ni di nga manta didi ihati no pong kada tokon no may ada-aday kasiwatan ni di tuharo kauntungan di paintopot nakatantu dot kinarahingan da hiri. Manta didi ihati no po nga minomili tokod mingkakat sendiri katangkiad man tadi ti pamagunan ni di. Ato kay tagalot ay monongkiad dit kebenaran da kinarahingan sira da magano to kauntungan man tadi insana na kasiwatan montok ke pekerjaan da kinarahingan. Topo tibo kon ni muru dat tangkiadan to kapelayanan kanu to kono gidit kanununuaid nga isa no pay tuhat kapiad hititi nga ay iloho di bahagian no kalimpupusan iti panambarasan kano po diti
May ko po malayo lagi. Tetapi tidak perlu kita mengorbankan asas-asas kebenaran. Ketika kita mengambil keuntungan dari setiap kesempatan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Iso nepot isud agayod isuangget ay Adventist nga sekiranya pod terlibat ke isuang politik letak jawatan ke pagguluh kah guru mari tepat tuh ya kapit iya deh terlibatkan ke politik kau letak jawatan dulu baru kau melibatkan diri dalam politik iya dit asaru datit orongong oh boleh kan iyo ho melibatkan diri aku politik aku letak jawatan sebagai ketua gereja pengkurang boleh kah kakun kau kakun kau sekiranya pod melibatkan diri aku isuang politik tingkadan ku podi menembor satu dusun ministry boleh kata dia dai ko poti lembusan ku dapat menembor satu dusun ministry isuang ketimpu demi agalidi melibatkan diri aku di isuang de politik rohani mamangundi iri tahun depan kah kau tahun depan kad orang-orang aku nggak karena pedihom tidak perlu kita mengorbankan asas-asas kebenaran. Ini pegiahi jawatan, dim jawatan pegiahi boh. Nggak ilo nepo asas kebenaran nggak ino ketumbayaan det isuang ginawanu nggak kadaan atong kiadan. Saya nepo tangkiadan to ketugas datit igereja nggak ino po asas kebenaran de isuang get iman keposian dati nga kada may potong goyo ditugas. Iya diberi boh. Masalah tak batid letak jawatan kenenda sebagai ketua gereja. Ipiahi iman nu nga manu potong udah di jawatan. Om ila nu pendet asas kebenaran, asas teko iman de isu angget keposian nu nga aiso na di. Kandet dulu nom nakalatak jawatan ya sidim berpolitik pia siapa yang kurang pia politiknya atau rimonda tulun tuh kan kok ketua gereja siadi kah kan kok ya ditampinai ino pay jawatan memang jawatan nga ino pay asas rohani det isuang keposian nu nga kada may potanudo kada may potanudo di jawatan nu manu ilihay osoro ku di antakan dot nada katano kud COVID podom siam di bulan 9 2021 karin deh ke 2020 uli soro. Jadi panahak aku na di pengumuman dahil kampung lah, grup kampung dat iya hay sang keluarga hiti hay IPG kaningau nada katando COVID hiti dia hay kuarantin. Haroditi kaira ko kunad antakan. Haroditi sangulun nat ay wayoon no di kalangan di pemimpin dahiri imilo na komenda wayoon na diri kampung iri bo. Kadis iyo ngapain suangi diri grup WhatsApp grup kampung kadis iyo ay dondoh na pati nga ilibit na po nga hilo na ilod pusat kuarantin nga ato kay tumongob to ino pay COVID nga nakatanud na siya minadilo ka kumon po nga ino pay COVID nga pamanaw kun pa dimila COVID nga nasangkatit tinumano do dilod pusat kuarantin iya di badi kumonsel di bo nga no kaira ka kuno din no kita hoy komanda isuangget contoh labor politik to kok letak jawatan aku kadi
Elde Melbourne. Letak jawatan aku ditid, saya mau aktif dalam politik kasih. Jadi letak jawatannya sih. Nga iman nu kada may potonggoyo idi. Kada may potonggoyo iman nu letak jawatan. Ilo nu kamundat asas-asas kebenaran. Ino pay asas kebenaran nga pati busid isuang kaposian dati. Okon kapailihon dati. Ino bagai jawatan no pailihon nu di bo. Asas kebenaran no po iman dati hiti kasari suang ginawo. Insan pekagu kadilo, tetapi tidak perlu kita mengorbankan asas kebenaran. Terlibat ke politik, nu disalah. Nga asas kebenaran patilambu sa igsuangget katumbayaan dati, irinay mongigit dati atau kondo katangkid mantadidit katapatan. Halip ya berpolitik toko. Toko buli dadi tin asili YB. Na YB hebat bo. Yang berdosa, yang berhutang. Hilo ngai no. Katutukan lo YB toko lo YB ngai toko no pati. Oke, jadi no kita dati dot ay itinopot pawayaan do kinorohingan muntok ke pelayanan, muntok ke kebenaran, pegindalanon do kebenaran daw nga ay okon ko maya ned pananud daw nga maya nagila tulun-tulun dot no pili na kinorohingan dot okon pia ko atumbayaan do kinorohingan nga mila kinorohingan da gunon isuang do pelayanan. Oh huruf po di COVID na tinumanud. Tinumanud do dilod pusat kuarantin. Jadi isuanggot ay mungkin dat haroy ikpagilitan datid akan terlibat akan kang bagi nga apa ilan gitu. Akan terlibat isuang politik nga dehot no pod pengintangan na sairan na kita lo pelajaran nga memang ko osonong na bugyad pailihan pahi jawatan contohnya Elde Enru Talud sebagai ketua gereja ya aktif ako matidit ti politik o taon bainom moid akuri ako baling kahanganom pailihan pa diti tugas ko sebagai ketua gereja asya ay salah itu di asanong yung bagay itu di nga ino pa ita asanong hindi nga iman nu nga pailihan nu nga di jawatan dan letak jawatan akon ko iya di jawatan nu pailihan nu nga ino pa iman asas kebenaran katumbayaan dati patilambo sa iswang kapasian to ko. Jadi hali piad opili isay na koy lo kapili kano di YB kadamayan ay harot kadamayan YB kadamayan man tadi di asas kebenaran da iswang kapasian nu to kom irih na gidi kanud menguhup dia dat pepindalan de pelayanan dat hali piad iswang ke pemerintah da pemagunan ngaman tadit asas kebenaran dat pengimpod isuang gaginawon no. Irine kanu mangigit dia monopot kepiad isuang gat pependalan dat tugas-tugas ngai. Amin. Wah, manto ko kago. Iti agaya ko piti sarita politik bo. Nga manto ko kago. Wah, jadi ngiagalidit pohitian to kanatit pelajaran da kasoban baino idadit nilo pada pausawon nilet politik ilo nga manto ko kago lah gitu. Aputan to ko. Ndam ogumu polo bo. Okon ko politik no. Ngiagali noritan to ko tenu peng kukurunday hal-hal okon ni ko ay oin tutunan oy landatid okon ni ko halal ka. Ilo nga tok agayo hiot paguhatan kabalinggahan ng pengkurog. Okay. Haro no karagu-raguan dati, haro kagaton dati nga yang pasti isay no po nga mila kinorhingan da gunon isuang dat pelayanan.
painsuang na let tulun-tulun dot pemberian dari luar. Nga tilambusan ni kinarahingan na mamaguyo ginaw delad may kauhup dati isuang na pelayanan. Kauhup na gid isuang dat pekerjaan da kinarahingan. Ano misisa takod isuang sambayang. Kinarahingan asundu isuang kerajaan sorga kon sikaw dat kasuabon diti nakano yahay dat minangilad isa kaguhot kapurimanan di hali piad hara timpu-timpu dat osilid agaton kumad insana ni hay sebagai pananud mo. Nga tumbayaan ni hay tumanud panambarasan kasuabon na bayno hingga dat ipiahi tulun da amo at tumbayaan da kinarahingan ay sa kebenaran isuang kaposendiolo nga okon ka barang mustahil la gunoon da kinarahingan dat mungusub manguhup agayo ko hupan dilad isuang gat pelayanan nagi panatalayanan. Mantadi di Tuhan naratian lagi dahaid saya mo magunoh ko tulun dat okon ko atumbayaan dia. Kemudian po nga lobi po ko kagayo o tugas tanggung jawab dahaid gunoon ud isuang da pelayanan sebagai pananud-pananud. Sumambayang lagi hay muntok kot tulun-tulun teko pananud-nud it painsuang teko magano keputusan dat sumuang isuang got nununa pohot kaantakan pagindalan dat pemerintahan da pemagunan moy dah dat inupoy iman dilo nga patilombus kasarid o girot siliho na dahil iso kaguhot imilod omitanan da paingkuro nang kudati pananud da kinarahingan dat ay patut to papatudok dot ralan da paintopot isuang da pelayanan pentadbiran painsuang na tikamun da politik serad otopot kapiad paingigitam o girot mangigit ta boros-boros nu nagi papaindalan da tugas dilo sebagai woyoon pemerintah. Tada do bayno hakon nagihad isuang got tindalanon da keposion buru-buruan dahay isuang ga kalidasan hingga no pohor ikotan dahay pakayaan dahay nga isiriba kasari hay pangintirungan. Tinasambayang hay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati, siyaw muntak dat suwaw channel tu naputut tapi ramutan dite no. Nga yun na titis hara no po kontobuan ki. Bah, hinakaw po kapiruba ta ko do kasuabon da suwab. Yesus